Welcome to Prince B Stereo on our favorite show, Snack with Ntabi. I go by the name of Ntabi Sengabudinyan, aka Miss Dimples. Since ko dumedisa ho hloleng hona teng sentse ke re hello hi dumelang sentse ko hwehla ke re tloho o tlotla o ba le rona show nyena e leng hore ke tlotla ke bua le batho ba fapaneng either e ka ba the celebrities, political experts, batho bohle be leng hore ba na le di opinion ka tseo hletsentseng di etsahala ka hare ho naha ya borona kapa wena o le motho ba tla hlahisa maikutlo a hao ka seo o batlang ho ba sona sentse ke re fela tlohohle o tlotla o bua le nna mme re kgone ho fetisa tseo tsohle sentse ke kopa fela ke re a ko mathele ka mane ka YouTube channeleng o subscribe or click that bell hore o fumane the notifications e le hore o tlo dule o ntso tsitsitse ka dinako tsohle o ntso le dinakong ka tsohle tse e leng hore re tla bentse re di beha mo YouTube. Today I'm not alone. Ke tlotla ke ba le the musician, a rapper and a songwriter who goes by the name of Y2. So ho bohlokwa hore tle be yena tlotla a o hlalosetsa hore na Y2 ke mang mme o hla kae. Ha re ya breaking after that re tla be re na le yena. Welcome back viewers of Prince B Stereo. Like I said, ke na le Y2 o sa re join mona on our favorite show Snacks with Ntabi. Brother Y2, welcome on Prince B Studios Next with Ntabi. How are you, sir? Okay, I'm fine. Are you good? Yeah, sure. Ako re hlalosetse hore na ha re bua ka Y2, re bua ka mang? Okay, so ka ditso ke mokgothu isla strekeng sane sa Mafuteng Tajane. Bitso lena la Y2 le taba ditidila ho le taba dingata o ititetse ke fumane. Bitso la ka le ne ke bina ka lona ne le da J2 ya ba ke a le tshintsa ka boemo ba hore ke bona hore batho ba bangata ba binang ka industry ya mmino ba ipitsa bodali mme ngata ya itla keteletse ke le tshintsa le teng ho le tshintsa wa ka ne se hobane ne le ka makimisetso a ka ne ke fuwa ke mothimo e leng skimisa ka ke motho wa etsa keteletsa ga ikopa ho fa ditso lena la Y2 mme ka le ananela ka bua ke le thabela ka bua le ditso le hantle ho nna ya Ke a utlwa re hlile e sa le o le motho a ratang mmino. Ha re sheba kgolong ya hao o le ngwana ha ntse o hola o ka re jwetsa hanyenyana hore na hangata o tla thola hore ba re le bana ha ntse re hola motho tla bo rata bo ho actor ka nako nngwe kapo o rata bo ho jaifa kapo o rata hona ho bina wena ehlile ntho ya ho bina o hotse ka yona ho tloha bonyaneng ba hao. Tjena ya ho bina ha ke a hola ka yena ho tloha bonyaneng ba ka ha ka lokala empa ntho nka e hlalosang ha ba ntse ke hopola hantle ya gola ke ka bo 2008 ke ga tswa ke motho mone re kena sekolo le yena re santsane ka ema ke ntshele yena na ntsa qala le ka ditse ke phela bo mahaeng kwana e ba motho mone wa rona ga tamino ke mona mo ile go ka 2010 ke tenetsa sa tloa hae a sa o dula thoko Mafuteng mane seng sa ka selemo sa 2009 o spetile sa ya hae ka 2010 e le gona ya hlellang e se di motho na sa bina sa hatisa etsang ya itla qalella go ba le thasello ya mmino go tloa ka sona selemo sa 2010. Okay, ke a utlwisisa ke utlwile o re o ratisitswe mmino motho yo o ratisitse nakong ya nelo hore no ntse kena primary ke lakatsa fela hore re kenelle mono tabeng tsa hao tsa sekolo hore na o la qalella kae wa tswelella ho fihlella kae ho fihlela ha jwale hore na o ntse o pusha o etsa jwang. Okay fine ke tla hlalosa ka tsela e ba tla kgona ho ba tsa ba mohlala ke re o kene sekolo ho kae ho tloha sekolong sa mathomo wa tsho sekolong sa ne se mahareng ho tloha sekolong sa mathomo ke kene ho tloha ya motho ka primary school ho ya ho fihla ho high school ke fitse form B bona mo ke ka tloha sekolo ka selemo sa 2016. Okay, viewers of Prince B Studio, ke go pa fela hore re ke re nwe metsi ka mora mona re tlotla re tsela pele ka ditaba tsa rona. See you later. Welcome back ladies and gentlemen on your favorite TV show Snacks with Ntabi, still on Prince B Studio. Hopola hore ha ke monka mona ra ke na le the one and only Y2.
Ha jwale brother Y2 re tlo tla re qoka fela he hore na ke mang a entseng hore o qetelle o rata taba ye ya mmino. Who is that person who inspired you? Okay, mokhala qetelletse ntse hore ke rate music ke motho tswang sa mo hobane tsola ha yena industry ya mmino itsa Khanisu pass yena mokhala qetelletse hore ke fumane hore ke ne ka ga industry ena ya mmino ke yena mokhala hapa pelo ya ka. So hona le mantswe a mang fela o ka mo jetsang a monate ha ke tsebe na nka re mo yena empa taba ya ka ho yena ke taba ya hore ke le wa hao ka ho ke itse a mpeitse hore ke be le kgahlo ya mmino ka ha ho ja go kopana le khutso tse ngata empa ha ke sena mantswe a mangata ha ka ho yena so ba ke ba to Fashal yena mating ma ileng hore o mametse o ikutlwa a le motlotlo haholo hore ebe o ntshitse kakapa e jalo ka wena because nigga wow hore o tlo ya pele just like looking at you right now hore wa bona hala hore mmino e hlile ke ntho hao. Ha re bue mona Y2 ke di single tse kae tse ileng hore o so di ntshitse kapa ke dipina tse kae tse ileng hore ho fihlella ha jalo o so sebetsane le tsona? ha ke sa hopola hantle na ke tla na le ka sa hopola ha ke motho ya ha ngata ka tsela tse go kopana le tsona o challenge di ka ba industry ya ke taba ya tšhelete ke taba ya tšhelete go fumana go tšhelete nyana nyana go ba o tla go ba ise mo loga go go ga ise di sa o tla go tla go ba ka ona se ba se a ala me mo go tsikitsa mo ba tsa tsa ona hona le mo o kile wa ya makaleng e ka ba makaleng a fapakaneng ho batla di-sponsora kapo motho a ka o sponsora tabeng tse tsa mmino na o kile wa leka hore o kwe tabeng tse jwalo kapo mafapheng a jwalo? O so ka le mo ba di ya go ha tsa ikhasela jwalo batho ba ba bina be ke batho ba itse ke ya tse retire hona le nako e leng hore o tla thola hore le batho ba binang ho ba le dikiki tse leng hore ho di a etsahala kapo di-event ka ba hona le event e leng hore o kile wa ya wa performa ho yona mme eventing eo o la qetelletse o ba recognized ka tsela ya mofuta ofe? tse kileng ho tsona ke di-event tsa batho ba ntse ba qala so ka ba di-event tse kgolo haka tabe ke bina fela ho tlhalosa batho fela ntate Y2 kapa se ko tsofatsa haholo o ntso batla methaka ka ntle ka mmalo ntso batla okay sense ke ikopela tshwarelo a ko re jetse fela brother Y2 hore na o qadile ho record anineng dipina mme kapo o qadile ho ya studio neneng melong hore o nolo qala ho etsa mmino wa hao ho recorda mme diqholotso tseo kopaneng le tsona ha o ntso qala ho recorda ke di feng? o qadi ho recorda ka selemo sa 2017 ke qala ho recorda ya studio kamera tatsi ya ka ha qala ya studio ya ba ja se ke tloela ke tsamaya itela ditabeng tsena tsa bona ya Sotho go tla 2018 selemo sa 2018 ke shoot recorda kamora bo Mario ba isa le tse ha bona ke shaba le mabaka a mang ya jwale na hona le di-achievement tse leng hore motho o tla thola hore wa di-achieve e ka ba wena so far e sa lo qalella ho recorda hona le ntho e leng hore atjhe ena ke ikotla sefuba ka yona e hlile ke batla e ntjesa ha bobebe kapo ho ntso etsahala jwang? atjhe ha iyo ka nnete ntho tsa ke ikotla sefuba ka yona ho ha ke di bona fela ho ntse ke spenda ke recorda hona le tshole ke di fumana mme ntho e etsa mophanya ha mara ka qetelletseng a sa ke a tswelletse taba ya mmino wa bona ga tshwana thuso ho iteke ke a dina hobane ha hona le tshole ke di fumana na ke a spend empa ha hona le tshole ke di fumana e leng hore e hlile ha hona le thole e leng hore le ya o khotsofatsa ka mora hore o no ntshe dipina jalo kapa ha o so ka o ja letho e sa lontse o hlahisa mmino fela? ha hona le tshole ke How keeps you going on a daily basis with the mantle le Y2
gore ka nako tse ding batho ba bang ba nyahama o thola gore hai ke lekile ntho tse ngata ha ke bone letho ha ke bone lesedi gore ke leke something else so wena ntho e leng gore e ntse yo duletse e leng gore e ntse o tshwaretse gore a gore nne ke keep gore nne ke bine ke ntho e feng kapa ke lebaka le feng o fela ntho e tsang ke taba ya gore ke mphakata diphopo ha go ka tsela e kgethile gore o nno fika bofe o teng lefatsheng mona ha tshwana ka tsela e nngwe ka ba ka re ka tlwella hiphopo ha bonolo ke motho a e ratang haholo ka tsela e kgethile ntho e tsang gore ke bule ntse ke ba le thasello ya hore ke iphumane ntse ke le ka hare ke taba ya hore ntse ke dula ke mamela ba bang ba ntse ba le leveleng ya ka bile hore ntse ba qala le bona ke yona ntho e bulang e mpha mogolo haholo hore na ke nyetlaetso hore na ke nyahame mareng batho ntse ke pusha le bona ntse ba kgona ho ba push o lakatsa hore ha re fera ditaba tsa rona o lakatsa hore o ka motivate batho be leng hore ba ntse ba qalella ho bina kapo the young songwriters the young musicians be leng hore ba ntse ba tla ka mora hao o ka reng ho bona ntho e ka reng ho bona ke ya hore ba se ke ba nyaha ba lebelle hore ba tla kopana le diqholotso tse ngata haholo ka tsela e kgethileng gore ha ke tsebe na nka dihlalosa ka tsela ya mofuta o feng hobane ke dingata haholo ditaba tse nka di buang ka taba ya diqholotso tse leng hore re kopana le tsona ka industry ya mmino. So what are your views re shebile ka industry ya mmino hore na in the next 5 to 10 years le ho tla be ho fihletswe eng kapo industry ya mmino e tla be ya shebile eng gore wena ho ya ka wena ka understanding ya hao kapo o batla ho etse ho ka etswa eng hai itseng seng yona ke tla re e bang ha ke tsebe ke tla ya rabela ka tsela e jwang mpa nna ke thola ke sheba ho latela di-challenges tse teng ka ga industry ya mmino ho latela ha dimong tse di hore re qeteletse re iphumane ke taba ya ho fumana support Lesotho ha hona support ka mmino haholo batho ba re ha re bina ra ithabolla re tshogisa dikelello re etsa fela ho ithabolla e ba ntshuni e fella mono e nngwe hape e ke hlokometse hore o qetelletse o fumane lethonyana nyana ke taba ya ho etsa di-event hosta body show kae ho sa tsotelle hona o ka hosta dikolong go hohle ya e leng hore o tla ntjwetsa hore boholo ba batho ba dibini be leng hore ba bina ba hosted di-show tse itseng ba fumana dipina tse kapo e hlile ho hang ha hona letho ba le fumanang moo ba hona le letho le ba le fumana mohlala ha bona tjena ke tsa event a bua high school ka nna ka re ho kena ka di-500 wena mo le mo sekolo wa kena ka mono o patala 500 ke hona mo tla fumana hore so kwana ho fumane itsinyana hona teng a ko re jwetse hanyenyane hore na e salo ntse o sebetsa le di-artist di feng e salo fihla ka ho industry ya mmino batho e sebeditseng le bona ba bangata haholo hobane hona ne bo ke ratha ya go etswa TJ Kings ka ga go ka mo ba isa ho pala hantle hona ne re ba kae ka bona re ba hlano tsona mo empa a khalana ga qeteletse hape ke re ntse go yeng tswang speech ya re a se be tshene ke joina ka ga kopi yone ya speech ya re a se khoyeno mphana le teng ka mone le sebetsa le bona ne le Chintele Prince K le motho ke KT ka bo madi mabitse Prince K ha sa phela ena moya wa hae o phomola ka kgotsola wa bohle ya okay ke ya utlisisa ka nnete hlile ke a bona o batla o tsebahala haholo mme o sebeditse le batho ba mmalwa hana jwale ha ntse ke bua le wena tje ke project e feng e leng hore o ntse o sebetsana le yona kapo e leng hore tje o shebile hore o tlotla o e qala project e ntse ke sebetsana le yona tjena ke ya pine tswang di heveletse tswang tribute wa di ya ke ntse ke sebetsana le yona tjena ke shop di ke ntse ka mola bona ka boe ka pele ka nna ka e ntsha ka mora mo ko na ke tla bona ke tla sebetsana le yo ba ha jwale ke mothatima hore biting FD ke ka kopana le monna no ke
stoba la ile ho ja a sa sabini se se a sa tsa ka ke kopane le yena ka taba ya ho tla etsa pinanyana ile ngwenyana le yena ka mora moo kwana e tla qalella ke bone hore na ke tla sebetsana le mmino jwang hobane ona le EP ke batlang ho tla sebetsana le yona eno hore sentse ke e file lebitso tshelang ke ka le hlalosa lona empa pele le mo sena se fela ke shoyi tabe ke pushile ho ke utlwa ehlile ntho e ntle e leng hore e atla ehlile re shebile ka matlama holo re tlotla re mamela seo se tlang ehlile ke utlwa hore ntate Shlova le yena o batla a o file support kapo ehlile o batla le yena ke ntse le tsonyana mme ke taba tse monate tseo ha ile hore ntse re bona hore our legend ka nnete le tsona di ntse di hlama mona le mane di tla tsetsa ka nnete ke taba tse monate haholo a go re jwetse fela hore na re o fumaneha ho kae haeba motho a batla ho booka for bookings le ditaba tse ding tse itseng tse leng hore motho o batla ho bua le wena ka tsona a ka o thola ho kae batho ba ka mfumana on Facebook ka lebitso la Calamity kapa mono ke account ya ka page ba tla mfumana ka Y2F page hona mo ke fumana yang teng ba se ba tla follow hona mo ke leboa seabo sa hao haholo e se ka ntate Modimo a ka watlisa haholo morerong ya hao o dilo ntse o phusha ka dinako tsohle na haba motho a batla hore a tla mamele mmino wa hao wena go tlotla go thola ho kae mmino ka ntse fumane ka tsela ya ho ke nna ntsa o fa ba ka soka go ja nyamaganga go fumana e leng hore ha ke batla mmino wa hao ke tla hle ke ye inbox ya hao for free of charge kapo fela okay ke leboa haholo ka nnete seabo ho ba le wena mona lenanong la rona la Snacks with Nthabi le ka moso sentse ke re ho wena fela tswela pele push hard and work hard o ikutletse ditaba tsa rona tse monate le brother Y2 e leng hore ena ke le msebisane sa hip hop till we meet again on the next episode. Remember, I am your girl, the queen of the jungle, Nthabiseng Ngabudinyane, aka Miss Dimples. Hopola ho follow our Facebook page, Chris the Entertainment. Kapa o ya ka manika YouTube channel, mo nteng o subscribe. Kapa o letsetse dinomoro tsa rona tse leng hore di ntse di tsamaya ka tlase ka mane for more information. Ke leboa support ya hao haholo. See you next time. Shout out.